Kahinyau terhadap National Youth Movement mentagasngi ke South Tarek Jemang Arjar pulai kalalit ban IT ya ke Dorcas Chow Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council na kebenta ban weng no ek jing menjur jong ke HADC ha ka baya day ba jing thong ya ki circle rang ba snong hapok karat Merwet Riboy District ke bahap hapok jing pat usim ke hima melim Kadkum ketika Dorcas kabla IT Syauba Tita Starwal Khan ubari UCM jonga ke HADC ke HNYM kalapan pau ya ke jing benia hlor ke jing le thurmur jong UCM ke hima melim dak ba pen shisha ke jing long circle rang ba snong jong ki saungut ki longsan jong ka raj Marwet ngila wani kedu yau chief executive member ng council ba titas hadin bagi like kedu u nge kran spang ka ne ke jing sim kabu jong kini ke wepat ke jai penrio ha ke bede bat ke jing long rang ba snong porai Marwet te kejagi kedua ekolong kerpang tengah kebede begitu kejing isu juga hima meliam ya kitu ki circle rang basnong lani ki rang basnong pelun apo jong karat Marwet nomor ha meeting ke bang la ada isong meeting haga hobnai November jong sam arjar puar ke hima meliam kala pentikna yangi ba ki circle rang basnong kede bandlong da ki rang basnong napo karat Marwet Mendai dah kini ke longsan. Tekai ke balangok kalong makani ke hima meliam pat. Nda menen habangi lak perlong tu ke jinglet. Man khang talai ke hima meliam. Kami sendat kini. Kaba kila ajiat penban kila siluminiat nantai ya kini ke longsan. Kita sangut kini ke longsan uwe du Arjun sok pedang. U badai jong bernihat circle, u baar du Bishal Ronghang jong ka Narbong circle. Balai di Agustin Nongrum jong ka Baridua circle bat basau di Sandon Doloi jong ka Umtrenga circle. Te kum keseng hi ngempediang rai kene ka circle rang basrong bala thung de kene longsan. Namar ba kajing epan bat hi ba kema muliam kalong bat ba kede ban thong na kirang basrong jong kitu ki area. Kidon kirang basrong kiba dangdon ya katanrai. Kasnam jong kijing ejak benriu ka dangrung ki. Takadau kini kirang basrong Kikuak banyak ya ba kini kelengkor nak benta banyak da ya kandau siap jong kahima jong karat Marwet hi bro koi te kene kicing le jong kahima meliam kalong ba kimsyam la burom ya ke ka bang la song da kicing lah banyak perkhat nak benta banyak penbet kini kicing ya te kila penmi sendat penban nak kini ka approval ya kini ki circle nang ba snong da ka babu da kita gelongsan nyempediang dalili royam para kene kicing wan kendo bar siam la kular yangi ba kinsa scrap no ya kani ka order tat hadu ba kahima meliam kan hab ban penbat tat hadu ba kahima meliam kan penbat ya kani ka jing code application ya kini kirang ba snong circle rang ba snong da kita kirang ba snong kasi badan apo right Marwet ja ngisngau ngoro yo CM nomor kum u clear jong discuss council la simkia ke beding ke benta da ke bau ai ke direct promise sangi ya ka jingkular ke basai kedar bau scrap no ya kene ka order ke bau la ai menen nadu ar sautrik jong na April dan scrap no kene bat tat hadu bag hema meliam ken sakot ke hema meliam ba kan code application kini rang ba snong manthong daki circle rang ba snong apo kara Marwet nomor ba kum kesang hi hadu menta ngan ong beng ni yang nak benta benda kena siap bat nginam ailat ngila kransa UCM menginam ailat daliliru em ba lara kene ke jingjiat ik circle rang basong kamde da kanti ke khot ke subah ken haban code application ha kene ke application ken haban select ya kinu ki break badai badang dat ke mesim ban train na benta ban dai ke kendo siap ke jat ni ibu por lanu win scrap ya kene ko da immediately hi mentahi scrap no te ngin sanang follow up ke bang de ban budien sanang budien nomor ba saya kita sepak kopi sengiru la ada bang sepak kopi sengi hadian bagi la ada ai tu order ni la ada waru naga hima naga dis council lomba jong siap boleh district council ba lakum no ka dis council ka deban sim no imat ya kabor ketila jong ban weng no sendat yau ni u sim jong karat Marwet nomor kita ber khot jong kejingle jong kicing ni ki kandum kandram kicing kon le ba he jong kini ki jai benriu na ki bepat ki jai benriu haka kandum kesap ke jongi kadai kicing ailat ba kicing idon ketilang jong sim rat Marwet ngidon hang ni sibun ki sakhi satar ki land documents kot pata
Kiba unus Emirates Marat ula isu sya ki Punjabi sya ki Nepali sya ki Mizo sya ki Nagab sya ki wei pat ki jak Rio. Tekene ke jingle jung Emirates Marat kala penlong yangi bangin kerpat ya UCM ba udai ban weng mardor ya unus Emirates Marat nak benta ke jempet jimbiang jong ke jak Rio bat ka hima mamlem hi berbuai. Benda unus uneu bhem ke Sarma bhem ke Sarma of Yongkhuli village. Nata kani Sri Dharma Dota Tiwa kini Sri Santa Prasad kini ki bam dan hak sudah betit jaka po hima apo ka kendo ka siap jong ka Narayan Sharma ni Obindar Sharma Vinila Saikia Krishna Prasad Daki Paul Tali kini ada tengah bingyo Ani tang buan tali. kini tengah bingyo kopi dan lai segi bangim yo kopi ke ba lemai kopi dia kumno ngingin sania yo news Imran ada hakani kor kom le bandeng jaka puta juga ma umdan hak bande jaka puta juga ma